Hei hi All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar a chair tu lalram sang ralte. Zoram Medical College COVID-19 vei en kol lai mi pakwa voin khandam taka chuati ran ni. Tun thlane somthum tlenga man tu total lockdown in kai soina thar voina ti chua dor hon le mi mal le van tlang phur chi lir thei tlan phalani. Chief Minister Puzoram Thangan lir ngi na ngong khomi puiten tun mai an mamo ngal turang chi te ngai to sak ngal turani ati ram chunga COVID-19 shivei en kol mek ayin en kol dam sing kwa sang ruk chuangin an tam jok ti Union Health Ministry in asoi Zoram Medical College ZMC COVID-19 vei en kol lai mi pakwa te chu in khan dam taka chuati ran ni a discharge certificate lan an ni nuwa ni sari chung mani in lama in khong sang turati an ni Aizawl district mi vo ina chuati mi pa pakhat zo ki hun thar le tlaniam en fia tura cha chua namdang mi engineer ni moina chuak zinga hian sel chief district COVID-19 ve ma saber po atela ZMC tang hian chua ma se in lama in khong zui ri aya hun enga moti chung sel chief dedicated COVID health center en kol zui turin rom mana siamani a sel chief district mi pani dang COVID-19 positive mu chuate po test non le in vo ina an result chuaka an negative ve ni heti lai hian long tlai COVID-19 ve en kol dam to mi pa panga me chia pani le mi pano pang pakhat an vain mi pariat chu nam taka chuati ran ni boka COVID-19 ve en kol dam to ZMC atanga chuati zong zong hi mi som pasari an ni long tlai district COVID-19 positive dam chuak CCC atanga chuak tur dei an chung tele medical team ten kong kabula lo muakin kutbeng in an lo loma film khor turati anni rualin midang tan lau tur le then shrek na chan tur om lauti medical lam chuan an soi heti hian tun den huna long tlai district COVID-19 positive anom tori lova Mizoram puma COVID-19 ve mi samli pasari en kol dam to anni a en kol lai za anom mek bok Voin khan Aizawl district quarantine center pathuma tangin mi samthum pakwa in khong ran anni hun chung mangjawin center an chua sana DC puichlian zelan har sana nei lova center an chua san tur chu alom pui thu soi voina Aizawl quarantine center chua san ti mi pa som patni le mechia somni pasari anni Congress Legislature Party Leader Bozodin Tluang chuan COVID-19 velo test na call real-time PCR chulung le DC District Level Task Force Chairman ni bokne na ahlana amman na tur civil hospital da ngadani Bozodin Tluang chuan lungleya RT-PCR da ani chuan lunglei district mai ba ka Chimlam district siha longtai le na thial te po in an chhor thei tur thu soin Aizawl la chau khol chaktha a omri awangin RT-PCR chulungleya da ani chuan ZMC lampo an sang khai pha angati a mi point an result an thazung zung thei do na sarkar pui ve theina angai thu soibok Bozodin Tluang chuan sarkarin aremti phot chuan RT-PCR da thina turin lungle civil hospital laboratory omsa emo chei that ani lo po in siam thar anin huam ti asoya sarkar thu an mu hun huna na thok tan ngal turin ain pe reng ti asoya ni Tunik ni chunga COVID-19 positive mo chua zat atlang ni ma wangle he shipui hi kotlanga inkai darna ala om lo nia shia ni wangin mi pui har sana sutkian nan in khar khimna kalpui mek chu thla dul deuh shetania Chief Secretary Plan moi chuang chuan hemi chung changa hian thu chua siamin mimal ezon na le lir theile mi pui chet vel na te thla zale dani a hei Aizawl municipal area le district headquarters wam chunga voina tanga tun thlani somthum thleng man turani Hero man noya hian dor le sum dor na mun te hon phalani a amero chu khopui lun lai le building khata dor om te ro chu ni khat kardana anin hon chokanga dorin thenom te chu ni khata arwala hon phal ani lawang Aizawl municipal area B ka chuan mi pui vei wa na lir thei city bus maxicab taxi le private motor te chu odd even scheme anga tlan phala ninga lir thei registration number in kop ki ma top te chu thotan ni lai ni le zer top ni an tlananga number in kop kim lawa top te chu thole ni nga ni le inrin ni an tlanang pathian ni ro chon eng lir thei ma tlan phal ani lawang hei COVID-19 duty na atana sarkar na thok te lir thei mante medical le veterinary emergency duty te hospital thok tu lir thei print and electronic media mi te lir thei bong hu te le chan chu sem te lir thei kaushan minga register lir thei AMC noi bol hlo paina motor essential commodities phur le LLTF VLTF duty te lir thei huam lowanga ma ni lir thei tlan thei lo nia lo thei lo na awanga chuangai te chuan Traffic SP
na phalna an la turani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Chief Minister Puzoram Thangan Lirngi nang hong khomipui ten ton mai an mamong ngal tur ang chi te chu Disaster Management and Rehabilitation Department kaltlangin ngai tu sakzui ngal turani ati Waikhan Chief Minister ho hian tun naya Mizoram khochak lama Lirngi ngin ko sang anghong dan clear hobani a Lirngi na zo lo thlen thola impua cha theidan tur ta soi hobani bo Meeting a hian Health Minister Dr. Al Thangliana Home le DMNR Minister Pulal Chamliana Supply Minister Pukelarin Liana le S2 Puibial to MLA Puram Thanmoi te antelani Chief Minister chuan tun nai hunrei lo te chunga tum enga mozat Mizoram ko chaklam khwa te lirngin asoya wanga lungmuanga theilo mani in ngeya po mungam lawa anom pha chu shramati pui thu soya chuti rol chon na chan anom lawa wang le resel na le supply kai noi chian a thleng lo chu lo mamati thu soya bial to MLA te Geology and Mineral Resources le University atanga mithiam ten rang taka amuna thil dan ngai vena an han kal ngal chu lo mamati thu soibok He meeting a hian Lirngi in chena in biak in hole thil dang te ati chha dan clear hawani a meeting a hian Chief Secretary DIG le Department sang how to dang te po an telani Excise and Narcotics Department chuan voin International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Polin Rihlo and Mansa Korintiral aphal sakto chengnoi zanga pariat sing ni le saruk zahu an halral Zoological Park Lungver Incinerator Rihlo te halralani a MJA Unit Quarters President Puzonun sang khiang te chuan thu soyin Rihlo thanem tak anman thin te chuan minu na tam tak achan himin apo sei pha ani ati a an na chu sarkar na mai nilovin pathian rongbol na ani thule dikle huai sen takaram le namtana thokzel turin du sakna ahlan ti asoi Excise and Narcotics Commissioner Pungur Chungnga Sailo chuan India Sarkar in Rihlo man te chu aharal dan tur adwang thlap ti soyin an department in ankol reng po adik chuan lo thote dan anga koda an deal nuwa an department Noyan Drugs Disposal Committee in koda case in felto tiral thei ati chinte an halral thin ani ati Khovel pum hwa padam doi man swal dawdani vo in khan National Integrated Forum of Artists and Activists Mizoram chapter chuan Mizoram district sanga dam doi man swal angong poizia te ruihlo laka mi puite film khor tura fuina thuziak the darin he ni hi an mangani COVID-19 chipui dawlet konga sarkar lai pui state le union territory te tho ho na chuan ra tha achwa chhozela Indian Health Ministry soidanin tho ho na thatwang hian tuna chuan rivei mek ayin enkol dam sing kwa sanuk chuangin antam to zo kani darkar somni pali kal da chung khan COVID-19 vei mi sing khat sang thum zakwa somli enkol dam omle in hengnen hian mi nuai ni sing riat sanga zaruk somthum parok enkol dam ani to a shikai zinga zazela somnga pariat point pani pali andamani heti lai hian azon in sari chung shikai za ni tenin an pung chawa darkar somni pali kal da chung khan COVID-19 shikai sing khat sang sari janhi somkwa parok mu bel omin ni khat chunga shikai mu chwa tamberani a thi zali pasari omle tanen tun thlengin mi sing khat sanga jathum pakhatin he shi hi an thi pui to ani darkar somni pali kal da chung ve khan ICMR chuan COVID-19 velo enfia na laboratory som pakhat apom bela tihian rampuma COVID-19 test na laboratory sang khat som parok omtani marchak biala shikai punchakna Asama Kamrup Metro District pathiani zanlai tang hian ni som pali chung in kharkhi ponani a State Health Minister Himanta Biswa Sharma soidanin state puma zan in atang hian zandar sari atanga jingdar sari thleng curfew ponani bo Sarkar pui chuan rampoma COVID-19 stipui dawlet be pui thlana kalmeka marchak seita medical care te chang tuna tura ro mannate a thlop tat leng ti asoi ramchong mundang te ayin marchak state COVID-19 case claim zo khle a donden muna shivei enkol lai sang thum jasari somthum pakhat amin enkol dam sanga jasari sompanga anom to thungani thi po anpun bel lawa Manipur Mizoram Nagaland le Sikkim ton thlangin coronavirus wanga thi an lom lawani Sri Lankan tira COVID-19 test na call in dai lo na awanga marchak state har sana to po sarkar lai pui malang na awangin tuna chuan public sector testing lab somthum pakwale private sector pathum om to a shivei te an kona tur dam doi in le COVID health center te po thazo ka din chho ani to ani
ICU khum le isolation khum ba ka oxygen le ventilator man ngal theina khum in dai lo na po sarkar le pui chuan hriat puin khum da bel tura rom man na chu athlop ti asoya marchak state ten hyang nar taka N95 mask PPE kit le HCQ damdoi an mu theina turin rom man na asiam bokani chanchin ti top na na tlang pui Zoram Medical College COVID-19 vei en kol lai mi pakwa wo in khandam taka chhuati ran ni tun thlan som thum tlenga man tur total lockdown in kai hroina thar wena ti chua dor hon le mi man le van tlang phur chi lir thei tlan phalani Chief Minister Puzaram Thangan lir ngingin angong khami pui ten tun maya an mamo ngal turang chi te ngai tu asak ngal turani ati ramchunga COVID-19 shvei en kol mek ain en kol dam singkwa sanuk chuangin an tam jok ti Union Health Ministry in a soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani